Iya, kembali Malaka Riburane Paudo. Uru-uruki asiru pamata nanu moli andi ane pangudrangi tuli muri-murinu lia tapi alori matangku tuli muri-murinu kue rang ilalang timroku Kujen jika engkau kanan-kanan tan malah kainake riburane paudo nasabah kanan-kanan tinanaku minta pagi ruakan pangaina natala sari masih bersama Prisma Nada. Tiaki andi ramanga sangka maburane marai ane pangainku rika uji andi tak lesok miri marai buai barang mangku nanu cini andi aren utak jore ilananna betul. Kian di lapangan sangkama purane paudo ane pangainku rika ujian di tak leso miri marae buai barang bangku nanu cini andi aren utak jori ilalana liburan
Nanu moli andi ane pengutrangi Tuli muridu niata bialo di mataku Tuli muridu ilalang tinroku Gojeng jika antu kanan-kanan tan malah kainake burane masa bakana-kanan aku lengita pagi buatan pangaina natala sarita uloloa. Iya, kembali satu buah lagu jenaka buat anda semua dari Bulukumba, spesial buat mempelai pria yang tinggal di Bulukumba. Selamat datang di bumi Pandrita Lopi, kota tercinta Bulukumba berlayar. Sungguh indah panorama pasir putih terbentang luas ada di Tanjung Bira. Ada tongi lampu putar-putar nasinari kota na Bulukumba. Lampu menara roa sena dekatnya kantor DPR Bulukumba. Nyama mantoi di Tanjung Bira tanpa Pak Reja Rejanta. Cantik-cantik tulolon na gamara anak muda na pasir untuk na jodoh. Pelabuhan Trilepe ada di kota Bulukumba. Ada pantai Merpati, tak ada perahu pinisi, tak ada mie juga Adipurana. Di satuan Niakari Kampompa, tempat kumpulnya anak muda iya. Bari basa Bangina Along, sampai sore ngumpul-ngumpul di tayang Tommy cewek cantik nah. Iya, lagi ini spesial buat keluarga besar mempelai laki-laki. Ada Tommy lampu putar-putar nasinari kota na Bulukumba. Lampu menara roa sena dekatnya kantor DPR Bulukumba. Nyama mantoi di Tanjung Bira tanpa Pak Reja Rejanta. Cantik-cantik tulolon na gamara anak muda na pasir untuk na jodoh. Pelabuhan Trilepe ada di kota Bulukumba. Ada pantai Merpati, tak ada perahu pinisi, tak ada mie juga Adipurana. Di satuan Niakari Kampompa, tempat ngumpulnya anak muda iya. Pari basa Bangina Allah, sampai sore ngumpul-ngumpul nih tayang Tommy cewek cantik nah. Selata sirurungan sile porang kasih
tani kasia sempulo tau selona ruami anak ni julu nikah tua Allah bengi napa rikonga ripangai tamatapu mingka apa kajariana turun mi bosi lompoa mengerang rimbu garing simpu rinya aku erok na todong nyawanu silariang tumarai tamangudrangi riana rijarinu ruami anak di juru nikah tua Allah bengi napa rikonga ripangai tamatapu mingka apa kejariana turun mi bosi lompoa mengerang rimbu garing simpu rinya aku erona todong nyawanu silariang tumarai tamangudrangi riana rijarinu tamangudrangi riana rijarinu Mana siapa salona tak
risindu takule ku karupai susami kapang lapia lokok lalang nyawaku tak kabaleang na kuerang tidring jame kunana rapi na nataton ramutu ane pasangku teamako angaruki boleh mijik nikmatan katutui baji-baji pamarisindu tak sandrapang pak risiku susami kapal lapia lokok nalang nyawaku tak kabaleang na kuerang tidring jame unara rapi na nataton ramutu ane pasangku teamako angaruki boleh mijik nikmatan katutui baji-baji pamarisindu tak sandrapang pak risiku Oke, saya gelong batur yang cilarici papagainya yang dirilis oleh Ridwan Sau. Lanyingki aku kini jarian karuji bawang kini lasukan landrita inana hiruk jarian apa kuleta panggilai kimak rupa tahu papi
papidale kima mempo sungguh pacoba nalino ni padong kok ri talasata tuni panjarian deak laloki na parakate asik esong asik gendra asik pandraki rigau lino disini rimania na boyai rita enaya niaki antu makna sarita enaya Pangilai kima rupa tahu papidale kima mempo sungguh pacoba nalino ni padong kok ri talasata deak laloki na parakate asik esong asik gendra asik pandraki rigau lino disini rimania na boyai rita enaya jameng kisah nakisah salah kalentar niaki antu makna sa rita enaya